Okay, also Merriwe. Odeme omukoro road at destiny. Momo teruwa momo tumbe. Odeme na wo bi mind your my Oflefle Roomote. Mo vi omoti soko no bi wo di soko aro eva kpo na soso. Ko edine na je meten yazo be me de vobone. Keme na me yo no na wa we me de wa bi lo arejo. Ko emi wa bi ru nene na vere ose metoro no wesagi na evu mo wi soko soso no. Wa chona o e ma bi ru efa be me de bone. Azari copy my gonna operation. Isokado. Iya. Wado. Iya. Eni wado. Olo warado. Ayo zamiri awo no me chokoro kuti sheri awo. Ba ma biru eni na. Ma rewa every 3 years. Okay. No. Okporo na soso. Okay. Bolo community auto necessary the ito kana then Emede kingdom oyopona bolo community no know say okay then manya magbowe na no banana okay ma olo bujeria is form of feast you want come ajale gbowo wa de oboyi ma bi pe ta material ora whatever no je wa yo do no water nya say iye base na dudu okay ko wa bi ru nene na ko Emede vore okporo Emede na vore ruero e dia sasa ria be mi enyuto olerwe okay o je community olerwe enyuto community olerwe o je community olerwe then egbe community olerwe okporo rejerwe okporo vejerwe okay roni kesi avo wareru ono teru no reru vere ogbe ogarajo ayo enu bana vere ona obi alerwe bete se joke na woja wo awoja wuro ayo enu bana vere ayo jo form of feast okay okay ose me yoro oge na ga lo we go biro Solo. Oduku solo pa de solo. See me. My name na Solomon. You see my name? At the government we dey do feast. The first feast of the year of Emede Kingdom 2025. We dey go Bayport. We know they go there go do juju na port we dey pay. The men ISOKO we in tradition. O the men Solomon Okorode. O the ISOKO mo dey no the nickname Ubreye. Thank you. Welcome to this.